Petar Lubarda jedan je od naših najznačajnijih slikara 20. veka. Njegova izložba u galeriji Ulus iz 1951. godine predstavlja prekretnicu umetnosti i uvod u estetiku moderne. 1958. godine vlasti su Petru ustupile na korišćenje vilu u Iličićevoj broj 1, gde je sve do svoje smrti 1974. godine živeo i radio sa suprugom Verom. Samo godinu dana ranije svu slikarsku zaostavštinu poklonio je svom voljenom Beogradu. Njegov legat danas se nalazi u kući u kojoj je živeo nakon što je grad Beograd 2014. godine sproveo potpunu rekonstrukciju i restauraciju. Drvena vrata na kojima je Lubarda pravio svoje nacrte i stepenište koje vodi na sprat jedine su dve stvari koje su ostale autentične. A o Lubardi možda je najbolje govorio upravo Lubarda. To je rvanje sa nevidljivim koje mora postati vidljivo. Ja sam ja i svet slikam po svojoj volji. Uzburkam more da se zapeni kao šampanj, rasklapam bregove, crvene stene kršnih predela, plave senke u podne, žuti strah smrti, beli krik galebova, sve su to boje moje palete.